22 y'umukino igihugu cya Australia kuva ku Faransa ubwo barafunguye radio kano kanya bahise batungurwa mwari muzi ko Ubufaransa bwatsinze ntabwo twibeshye Australia yakinazemo kare sore bita Goodwin nziza ubundi ni kuri amazina muri Zambia abantu bo muri Zambia ni kuri bita knowledge bita chance bita ibintu bya Goodwin bita ibintu bya good luck bita ibintu bya promise bita ibintu bya talent kabisa hata mpira kwa Benjamin Pavard ari kuri ya pasi ya kwa Rwumoso ariko pasi ya Ovi mpira ugenda urarenga hariya pira uragenda urarenga Benjamin Pavard amakuru asohotse mu kanya Manchester United imaze gushimira Cristiano Ronaldo baramubwira ati warakoze twakureze urakura ubihangange turabwira ngo uzagira aho tugeza none washyira hanze tisi warakoze kutugaragaza twarakubonye ntiwatubonye nawe ukomeza urugendo rwawe ukomeza uzaba igihangange ariko nyuma naje kubona amanzeho ngo with mutual respect attention Mbappé compra kuraho nako mutual agreement yasezere Cristiano Ronaldo mu kipe ya Manchester United bagiye kujya muri Arsenal ari ngo rero kipe nziza nkabona iri kuganisa amakuru yavuze Real Madrid yarakomanze oya we Cristiano na Argentina bazi Karim Benzema yaravunitse ibyo abantu Cristiano ngo arishakira Arsenal ngo niyo kipe magingo yangaya currently abona nk'ikipe ifite gahunda iri ku murongo ifite amahirwe yo gutwara Premier nagiye none bahita bayihananura yanzu bitigwa nyamara yawutera twaramubonye ntiyatubonye yawutera ashyizeho umwete agende mu agent ni yananiye abanyamerika bajya mu ikipe ifitwe n'abanyamerika ko nabo ifaranga barirekura agent wa Cristiano ni Mendes ni Mendes ni option cyangwa ni Mino Raiola ni wapfuye Mendes arahari ni nawe manager wiwe ubundi uzi ko managinga ba bad boy Cristiano niwe manager wa Jose Mourinho ba Balotelli bazaza mu Rwanda bamuha abakinnyi batatu ahubwo se oya Mino Raiola ni wari ufite Pogba nawe uvuga nawe wa Pogba